teme se beskrajno razlikuju. Imamo situaciju gdje nas ljudi pozivaju, imame, i u redu, oni to rade vrlo vješto. Znate, te kampanje su danas vrlo razvijene. I to što oni danas govore, to zaista po mnogo čemu podsjeća na propovijed o carstvu, znate. Pa nas pozivaju da ako uđemo u zajednicu sa ovima ili onima, da ćemo živjeti u carstvu, znate. A samo što ne kažu besmrtnom, ali ne mogu da kažu, jer nemaju tu silu. Ali govore o izobilju, znate, o carstvu gdje neće biti problema, gdje će sve da bude riješeno, znate, praćeno, stabilno. I priroda, znate, reaguje na to. A sa druge strane, crkva nas poziva u nebesko carstvo. Tačnije, Gospod nas poziva, braćo i sestre, u nebesko carstvo. Pazite, taj poziv je aktualan, realan. Pazite. A šta je svaka sveta liturgija do projava tog carstva? Gospod ono na što nas je pozvao i ono što je obećao daje, braćo i sestre. Jutros što je obećao, to je dao. Ovi drugi obećavaju, ali ne daju. Nikad ništa nisu dali. Nikad ništa. I oni kojima su nudili i koji su od njih primali, nema ih danas. To je u principu ista ponuda. Prije 1000 godina i ovo danas, ista je to laž, braći i sestre. Jer isti lažov, tačnije otac lažova, otac laži kroz njih nudi, obmanjuje. Mislimo na Satanu, kako ga sin istine i sušta istine naziva. To je lažov. Laže vas. To je otac laži. To je čovjek ubica. On lažju, braćo i sestre, ubija ljude. Znate. To je ubitačna laž. Znate. Nije to samo netačna informacija. To je laž sa svojom, da kažemo, suštinom, sa svojim dejstvom. Primajući je, ti ulaziš u zajednicu sa Satanom. Sa duhom laži. To je sjeme. Kao što Gospod ima sjeme istine, pa rađa djecu istine, djecu svjetlosti. Tako i đavo ima sjeme laži, sjeme tame. I pogledajte kakva su mučelja. Pogledajte na šta mu liče djeca. Pogledajte kakva su djeca Satanina. Evo ih ima na svakom koraku. Pogledajte na šta liče. I uzmite jedno čedo crkve, i uzmite jedno čedo Božije, čedo crkve, i uzmite čedo Sataninu. I pogledajte ih. Šta, nema razlika? Ima razlika, znate. Ogromna razlika. Veća od one koju imamo između majmuna i čovjeka. Mnogo veća, braćo i sestre, jer razlika između duha Božijeg i duha Sataninom je ogromna. Mnogo veća od razlike između prirode čovječije i prirode majmunske.